Me baya na enye bone and radio yeso Abrokyire ha ene yewo yate wonka uye nyuma pepe egokrom enti ya base ye behwehwe wan kra ne na Adoma Kyirekua enti ye kana na Adoma Kyirekua one ne hwan yo minia meda se ene wonso matu anamo na mo free krokesi ho aja mo de mo ni yo for de mo amoti krokesi mo na mo ba beto aye yo meka mi bi kakra bi afa na Adoma Kyirekua ho sesebe ye kasa na Adoma Kyirekua eye kodua ya yetimu ye wakuaku awdo bebre na meno mi ye kwauman ehema kwau association no e wa America ha no ebi wo bebia na meno no England ha no me na me ye omuhema na mesanze so akase na Adoma Kyirekua ye owarefo oyoyere osanze so eye maame anase obatan nchini a metime akakra ameka afara na Adoma Kyirekua okay yeah that's it na yemi wonsem nsem pia pesa mi okay say me kwa ahead mame menkomonko okay na udina we no ana pese na Adoma Kyirekua no eye udin anase nkonwadin anase e pesa o try ase akra yo but that is what busami sase me if say sabe ekoye na nanom efie amamre ni amane kwa so na se ye do bitina konwa so a ebi ye sabe o manka so mudin obi so wo ho a ofa akonwa na wote so no ne din e na ofa eba ne sa e ma wankasa wudin na wo maame ne papa de to no eso ebe kata na me de ne de enye enu bia ene say me papa owo me o de me to ni nua ba na ni nua ba no na ye friend Adoma na oyo oba panin ti no na ye moni din di nwa kwa so obeka say Adoma enu ti no na ye friend nana Adoma na sabi efie so ye do to panin a and I'm say we ye do to panin ti ama won so ne ti me mfra wo dinwa kwa nti wo so ne ama ye de nana no emma wo nti na ne be frame me nana Adoma na me benya Kyirekua ni fi Adoma ne mrane Adoma bi a wo wiase bi asebi se ono na Adoma ne ye mema Adoma ne bi dia ne mra no ne e di Kyirekua enti Kyirekua no eye memna ne me fa ne se sebi odi bebre e wantwi na ntwi no ne mra ne na di boss akon safo akintimpo like and sane manema no ene henti mi so me mra ne ene Kyirekua na sebe emprediasa yade mi besi akonwa isu no na ka me wo chance se me chusu edin bia keke fi se me ne first person yade me atena akonwa ni so say na me no mafri ho no obi abade a onipa ko ne pa otimi fa me medin no Abrokyire no okay o pa se otimi se de Kumase omo ye no 24 number 1 24 number 2 no say Adoma Kyirekua number 2 na bibi sana pa no ya na ye woni mpani ni nsem bi ho no ma se ebeka se ebekomu a me mpese different chapter mekasa ma obi mate ana say nana no mo asem bi ho a me de betu dwa enye sa na tie se bobi anu no ma wa ya kasa kwasa ma brasa ma no be yiwa no a watimi akọ yiwa no a wabada me so I'm not ready to go okay so me pese make about okay the American say si edu si akonya so a ye nana no mo no omudi kan koye no obia wo na akonya wo ho ye di akonya ni si ho and you say a do time ye or sebio ohene brempon bi afrim na ye besi ohene fofora ye do konkonya dem a ye kata wani and you say kata wani na se ye di urada no ma woto wonsa ekeka enti akonya onsa beka no edin no ene ye de to
eno no me de me pacho na no me sua me gusu sua enti ma no fuma na mo de ache me eno no me fo se unya don saka de a eye compulsory ese ofa edin no enti me de me nyanko ye na se sabi o china bi na me fo se akonwa ma ni nye ho biom a de obeba be fa akonwa no se opa no okay and obeka so oh me first and obeka so enya me mo frem na Adoma Kyirekua the second okay the odi kind and the otoso okay ntiase wo because hana akwese ye two kwan nti after ne yank say abeboa ya no ye chichiri ye kro nti nchase no ne ye de amamre no eto aso matiase ma na Adoma Kyirekua me eya na esan ha ma drink aka ne so si ye brochire hase no enti say ye kro mu Ghana a obrane mu adwuma ne ade a wo san di nti challenges ben nyoma ben na wo face ya na say wo betimi ne ahye yo minua enu de se emeka se mo boso a enka na ye nsore na nso no wadaroma kakra menimu no me le betu dwahye a ene se Abrokyire ahimadie no ede media sa me metimi a me madwen me nko amadwen ni dia amabe hono no Abrokyire ahimadie no anasa ahenie no ede chen efie die no ene se sabi ewomu se ene efie no ahimafo ni ahemfo ni bebre bom homode bi e krachefo bi abadwuma ebi kokwan so kofo anema ne ade but sabi ubekọ kwan so akofa anema ba fie nyina no ubeba na obi abo ampesie bi ama sabi wonya bi adi krom ha ente sa efie ye wode obesiesie ho de obeye uti de ohwe wontoma so de obese aha no ente sa bibia no eye wankasa na se de wa wunimu no Abrokyire krom ha no sabi anu mantu a obuada se de okan ni nyina ye kan sa oh okay ni nyina watwa fo amra tinkram ti ni nyina esi ho a enti no sabi o fa ne se mi ameti hei me ye adwuma 12 hours sometimes me 7 days sometimes 5 days sabi se de me di kan kan me yo yire and obi onimi bia nso nim say me for my worry ni agro it make sure that 12 hours ni na me na time kakra wom ama mi ra anasa numre bia no me di bibi ebese pono so ama no eno wo ho sabi me ka kire oni ye ese me hwe no me school kom me fa na free school eno wo ho ansa na ahimadie no so san ye full time job it make me aka say me ye adwuma 24/7 wow because obi fa phone frɛ anytime as all fan na wotie na asem and obi was na him me ye wedding me ye engagement me pesa oba be siesie me obi okra ofrɛ wa 2-3 days na pesa oba edi kwan bia so be fa sa wo be mia wo ho ana obi akɔ mu amana affect said the way supposed to be bia no ese oye obi ye except owo entom kra wo ha na oyiwo bia bebom ese o se da wa hye oni ma fa bia no wutimi ewuram e ma ne ye pepepe nti kroma no ye bre yie na de ba kwa meka no se ye bre ne bitch ayi pai wo mu no se eni ma ne to no won se efie de 77 bre de asan once in the blue moon bia na meka se mre kakra wo bomu ana wo pa wo be hye wo ho se bia me kwadwabo ana se me yesi ana afashe bia ya ha ne de akwa de bia ya afashe efuza na wotwe bia obi beto ne badi na wotwe bia obi beye party na wotwe bia obi beye da wotwe bia se osiesie ho ade na wo de call ye no untimi nsan fa eno a enhye nko ezi akwa ne sadwuma na ye ni nyina no ye de to niema ye de ni nyina eto eniema na ne ekumi krakra ne se hwe awoi yes awoi awoi wo she boot to Christ to go to the Christ no ye me no na wo sha ahenama na de nama odi nama we mu na ma me ka wa system ba ko maybe that wo wo mu na me say na ma me she sneakers na me drew gate na no ma yi me sneakers na ma she ma ahenama me ni ba me ho snack am ye de ahenama no sneakers no afra dan sinkran akonipam oh na awoi na wayi wa we mu if so what the car yama akuya yeah interest afia so ye yes obeka se wa yenyimu eni kwa so ye yenyimu nti no
Se kuya de ba samamu awiem ena wo ye ya enso to snow to said ye mi shy na me kan na ese me ko eno so enti ano no ade ba ko anka me hu ni se e haye no kakra go be ko be ba no na wo da ho na awa akomu enti eno ne ade ba ko a me for say enti se wo kakra o be twist ana so be sesa afa ne obo so wanka den na ka be sesa me mo die kakra anka me ka afa ho ni se ti si an ma me Abrokyire no bia wo ne mra ono ade ye ono ani bibia enti ho kakra no de mintimi nhye obi pete se ye wade time se me ne hwe ka efa ba de nka metimi aka ne se e be sere ye nua no mo se se sebi mpraduasa se wo koye wade na wada ne ye bia bode bia wo akasa wo se wanka untimi nyi wa mu mfam untimi fa ona ensisi anima mu mfam na so hema me ba na ma fresh lit ne kaba na me de bibia gu so atemase fa ona sha me mpabo na temase me ne padua na me de beba no na sebe ehia na nye sebe ma wa mu na meyi no ti se ope ma wa mu ne dia me hye wa ne dia na wa ye ne sound na ja metimi ayi ma wa ne metwa metiri ho na me dia beta wachi ti kakra metimi aka afa ho no yo me nua ne adofo no obi a sagre utie eye and radio ana say wo hwe Abrokyire Nsem TV ye na Adoma Kyirekua na megusu ene twetwe komo ensem no na obobo so ekire but na Adoma Kyirekua asana meja na say me free ase akono maba wa yesisi so ediba no mama ediba te say be young women efutu ben na odebe moms ye Abrokyire attitude mayo na yesisi mame me ka se me oba tan no unim say me man na ye ba esi an me fa ne say me baba na gina manim na me tu ne fo ne me ka de a kire obi bia sa wo ye maame sa wo den sabe obi anyi nwie da da bia esua ade foforo se ade bia wo ye no enne hweniye every say aba obegu no eno ana obetwa enti me se emabunu emabawa sabe emrewa ne obi obetie me sa abra bia ne se dia wo ye bia hweniye every say mana nwenda se meye ohima na de bia me tatwedi abonyankopon asese ma obi aya kwalabone da na kwalabone na bi mo oduchen bi ma nya de bia na emu odu tama na misana eke abe affect me ene no correct eti dia wo ye bia hwe ne ye no correct se uji wo ho sabe na watwonfonyin e dia sende obia dwe ho mienu na ochina bi no unim baby ababa ko pie efi se empanifo so obi nim dwoko a ade ebechi so e bia nei ofo se bia wo ye musician ba ochina bi ro baba be yosofo pictures na wo use ye no e ba be hantel tama woni abre a ofo sa wo yo gidini ka wiase nyina be hu se woni abre no sa picture no will bring you down at the same time asama be free wonu ma ba and now be from fidie na busu bebre ebedu time a we pese ene de ma be ye minister ma be ye hwan no na e ba be na so me last afutu a me de ma youth okay now ansana o de me de we so ka we mate for tipen for me ba so mo ni mo asiso oni o ma post school na wo ye ohema wo wo ye ye nyina ye hema afutu ben e na de mo me mate for ne de ade ba ko aya na me ka se e ha me kakra especially say mak tu kwan na makọ Ghana na se bio obi anum se se yes wo ye ohema wo Abrokyire na omuntimi ka omohu mma me ho se de first no nanka ye tie no ye bedidi abom ye bedi agro no na kwase omu mma me extra respect bi se ase me special than them no
And I say me who say make so much I say me so bucha wo no me mpene sa said they na onim me no fa me sa hu nya ye me awa wa tu agua na ye di ni first no eno kra na ede fa me sa na me se obi bia say sebe se oni obi gro o peba excuse me to say na se obi tu fie ana wadanfo obi bia na se nyankopon na dom na owo ntafo afre na ta maame fa ne title man na me beye wadom osusu be ba beye atamame se ono obi ti fie na obeye teacher ni a fa ne teacher osusu na me bebie chance ama ana se sebi kra no wo obi first no na ye mate e na wa beto car men koso an friend mate friend driver because wa bre e na wanya into title bia nyame di adom obi bia no fa na nidie e ma no fi se Bible say you fa anidie ma dia anidie se no anidie no ntre se obekoto nipa no eno de anidie obi oni mi bia nim se me pese obi abekoto me wasase so kakraka ipe nemum fa anidie ma no ma me nchemu kakra obi adwun be na se bi oba ye yadi kan di nkomo kakra sa na ye betena ha no sa agudie ne mu asesa kakra yes wo hia ma bontin a me bia me no ye frefon se won nkomo bia ye di ba se wo hia me se bi me ne mpanifo bi na nam ma fra me nto ma me ne mpani na wo di me kana be bo me din dwa esim se eho kakra no menti me nya bibia but me nwi kakra wo mu se o me nwi enti won fa ni die kakra ma me time a me wo enipam if say yes Christo na ewiache no mo friend master enyo ne ka che obi a say friend master but na eya ni die but oni asuafo ni hia a obi ani ho na ne no so wo se de omote enti se onyame hra obi e wo ye mu a eni die na ose no fama no na wo de mba no na Nyankopon ebie kwan ama won so yo ansana me ja okra wo bibi la so be kan twato afutu bi general we de wan ka sa free wakomo wo bibi opese wo ka na fe ye mpesi yo mini ane meka etwa eto ade a edi enya e wa Abrokyire kodua mu sisi first no nanka beti se Ghana ni bi ewu a nanka te say 10-20 years now on tibida e say yenu anum Ghana fo ewu okro yi mu pa ti afutu kakra me de be ma obi biara ne se omo mi ehwe ya didie mu yie yenye exercise if you say you kro mu Ghana no e bia no wanye exercise da but trust me say e bia na exercise ana wo ye wo ho no wo ofie keke class na wo be wo abekra de aye nkwan no eno kwa ye big exercise ba na ntisa eno kwa ye dide bi ya nye ya ye wo ye de agu tuo mu na wo kotete na ade aye nkwan exercise hu hia ya pomo chenti hu hia ya dide hu hia na fe so yensi so nye adwuma na yenya time ema ye hu na sabio wadidi udidi wi a nya time ma body ne so say okay aduane ekogu mi ye mu aduane se me de ye enya se wa men ko a se utimi ma aduane no so eye na adwuma se aduane ne benya kwan aye na adwuma agi se wa ye exercise afis ma ye mfa ye check up eni agro Ghana need to me trase ka se me ma nya 100 years me papa nya 100 years una na no nante aba mass to call a form wo no take mu just too much kra no ko si uba wo school a utikemu it's exercise be and want to know why so person compare yourself to your grandmother now woman me be a onya 100 years aduane na no mu din is more healthy and you natural the age ni different and you die no your mansions na you see Ghana no see person you tnam na enjoy dia you sure you did mu ye nye exercise mafutu ano yo na Adoma Kyirekua na motsene nka no yeda se ugusu etie antivia na se Abrokyire Nsem radio ensem no na waboboso akyere ye nyame ya Adoma ye besan ehye bio munua by grace imo makram